kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko nam Gerson, adda papanan nyo iti gayimaw. Adda ananang, Ay nawaw, sa dinaw. kasarati kasinsin na nubigat, kat mapan kami adwa. Sumurutak kwa na nanang. Naa, kasanungay ti trabaho. Iteks kulatan ni boss, no adda kami ni Jananang. May mayat no text, tano ibagak iti personal. Sigurado anagado asaludsuden na dayjay. Adayon samot ti papanan nyo. Medyo lang, mayat nanang. Agmotoro kami, tadamot ti motor ti gayem ko. Ay delikado ti kasta. Ninanang mo't, kabisado mi mo't ti kalsada dito'y lugar tayo. Kaya't kulang mo't ti sumurot iti gayem ko. Tanyat amu tayo ngay. Amangan no adamot amok abalasang iday. Di addan to ti manugang yon. Kano lang idinag-break kayo kin ni Kayla. Nakamubuo na ko nanang. Nagado a babae dita. Itay pa yung isalsala ka, Mimi. Ah? Di ka maawatan, Gerson? No, kailangan ka. Kaya't ko mga itad mo ti cellphone number mo kanyak. Mutoy ti cellphone mo, tay save ko ti number ko. Pudno? O kailangan ka? Awan ti agungan? Ay nawaw, imbagak mat kang kaitay asing gulak pay laang. Amangan mo, Jack, amo ka. Awan pagtanagam, ta sa anak akas iti daduma dita, asaan ama kontento iti maysa. Agyaman na klaunay, Mimi. Awan anyaman na. Agawid kayo kadimat lang ita arabi eh? Wen, agdamot kit diti. Adda ti motor ko. Isu ti service mi. No kasta, adagayam motor mo? Ay nawa, siyempre Fully paid day dyan ang motor. Mga Gerson na nakaw. Ay nawaw. Itay pa'y ati cellphone na ti dumdumugan na. Di na mutin may bate. Ay, addaman siguro kateteks nan. Ay nawa. Ape akas na ti panagkita yung kanyak nanang. Asino ti kateteks mo aya? Madaya mo. Di nakmaulbudan na niya. Iti kasta pa nagis-isam mo. Madlaw an na in love ka. Siguro, adda na amamum abalasang itinapanan nyo iti gayim mo. Kinapudno na. Adda na amok nanang. Mimi, tinagan lang. Kunak to, pay ka. Ipasyar kom to dito'y balay nanang. Ay, katuan ano kaya't nalakid day. Awan parikot dita. Kateteks mo matgayam day a Gerson, Mimi. When friend, Anya ti ibagbagana kan kangay. kaya't nakano ti agdaton kanyak friend. Ay nawaw, agdaton adagos, kat kaano laang idinagam amu kayo. When nga rod, saan ko pa'y nga amo ti pudno akin na tao na. Sa dino nga minan ti pagtrab-trabahuan day, Jay. Mangup opisina ka no, friend. Ijay, Ijay sentro ka no. pudno nga tati bagbagana, no? Di namot siguro maarami ti agulbud kanyak, friend. May mayat lata ti makasigurado, friend. Narigat ti agtalak iti estranghero niya. Sa bagay, addamat kit di puntom. Wen, adag dito'y office ita. Saan ka di nga agungot ti boss mo no agsel-cellphone ka iti oras ti trabaho? Lalakalaang mo kasarsarita ni boss. Anya nga oras amalpas ti trabaho ngay. Alas 5 iti malam. Nga mabalin mo lang ti agtext kanyak no nawaya ka. At da kumapay ngamin aramidek. Tulungak ni nanang iti trabaho na. Ayaw na. Mabalin lang tamat. Agtext kan tulang no saan ka busy. Ay unay kalaki di mutan. Naurnungan ti brief mo, jay banyaw. Awan mo ti bagam nga aglaba ka. Di kay nalaaw nanang. Tadda ti kasarsaritak iti cellphone ko. Ah, Asino day, Jay? Kwa. Katrabahuak na jay. Brief ko na namat. Ay, kwa. Kasarsarita na dya anak na akatrabahuak. No, daramidam.
Iti pagpeti cellphone ko. Agsarita tantulahangan no saan ka busy. Bye! Nanggag ko nga da kasarsarita ni Gerson iti cellphone na kareng. Ti babae apagdatdatunan na dayjay, tatang. No kasta, agdatdaton man gaya man. Wen. Asino mo day tabalasang? Saan ko pa'y nakita wano nakasarita iti personal? Mimi ka no tinagan na. Naamam mo ti apuyaw ididimar ay da iti kasar ni Janice. Isumat lagayam Bantayan nyo man kit day tatang, ang mga no adun tumanen ti inuulbud asa una dita. Adamot ang gankwana day taa. Amo namat at kinaagin babak nang. Kan kinaulbud na ti makagapaw no apay nga insina ti ex na. At dakin kwa na no aramidin namanan. Makatawan mo't nga agdatdatonakin kami, Ming. Kat? Kaano nga klunan na ngay? Ay nawaw, imbagak mat kang kaidi akayat ko amaam-am mo ti pamilyam. Kasapulan ka di ba? Wen ta mga numailaw anak ang mga klon kang ka, kat saan gayam asyak ti kayat da parakan ka. Diyak kayat amasayang ti oras ko. Sakbay ngayam amu kay ti pamilya. Aklunan na kumapay. Anya? Di ka madanagan. Tanasaya atak mo tatao. Wen No aklunan na. Ikarit ngayam amu ka kadagiti datakil ko. Ngam, masapul nga orayan ti day off ko. Amumot amang opisina ak. Siguradum laang apunot ibagbagam kanya. Kaya't kadi asawon deta nga aklunan na kam. Wanan Yes! Yes! Ay na, agyaman aklaunay, Mimi. Di ka mananagan. Saan ka nga agrigat? No siyak ti masawam. Ngamin, adain kalit a kinabak nang itinalawa adagami. Anya? Inaklon mo, kat saan nakapay nga inyam-am mo kadagiti datakkel na. Iyam amunak to kanuno day off na, friend. Ay nawaw, nagtalag ka dagos kan Gerson. Kasta siguro no napatag kang katimay sa atao. Sapay la ko matay sumot kan ti pakiasawa ang friend. Sapay la kumaa. Kabayatan ti panagsarita kan panagkadwami, kat mariknak anasaya at atao ni Gerson. Okay, si kamot kit di ti makidan na kan ko no bilang lang. Apay akastamat tan ti ibagbagam kanyak, friend? Si kakit di mat. Awan ti kayat ko asawon, friend. Mala, at merienda takit din. No kasta, yawid mo tinubyam dito'y balay apaw. Una pong, nasaya at ano kasta. Tapno mamamuwi mo, kinanang mo. Nanang, umasidag ka man ba, itaada na pati ngay bagak kada kayo kan apong. Anya ti bagam, aya. Basta umasidag kayo, tatalagaan na patag ti bagak. San mabaling nga agkamali kayo no kasarita yun ni Mimi. Anya aya tinapatag ngay bagam. Dumgag kaya na yung bag-apong. Nanang, baga mo, nanyaman data. No umay ni Mimi dito'y balay, kat salod-sudin na nupod no amang opisina ak. Wanti isong batyo kwa na Ay nawaw, saan kamot amang opisina apo? Wen nga rod anak ko. Apay nga ibagami amang opisina ka kat construction worker ka mag. Iso nga ron timbagak at trabaho kan kwa na. Anya, pagulbudin na kami pa'y kan apong mau. Basta aramidin nyo latano anya timbagak. At dapay may sa, no salud-sudin na nupod no nga daing kalik akinabak ng itinalawa at agatayo. Wanti isong batyo nalawag ka day apong, nanang. Daya mo ingkalem. Awan mo't nalawa adaga tayo, apaw. No kayat yu ama ka asawa ak, aramidon yu latan ti imbagak. Dinak ibabain itinubyak. Dumngag ka na imbag, tanapatag ti bagakan ka, friend. Anya tinapatag nga ibagam, friend? Nasa kanyak amang opisina ni Gerson a boyfriend mo. Saan ka di? Isumot tina sa una kanyak. Ulbud day di alalaki. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga ulbud tinobyo? Am mo matgayam ti may sa agayam ko tinobyong. Construction worker ka no, saan amang opisina?
Anya? Dayta ti pudno, friend. No kasta. Manangal lilaw gayam deji alalaki? Agin babak nang laang gayam? Amwam no anya ti sungbat di saludsod mo, friend. Ada ko makayat ko amaamuan apong. Ha? Anya tay? Pudno ka di amangup opisina ni Gerson? Ay, ladingitag. Ngam saan apudno, tinasaunakin ka. No kasta. Pudno tinaibagan ni Ruth kanyak a construction worker ni Gerson? Wen, dayta ti pudno. Isumot lagayam akas jeti ramay na. Adakan ka no maaklon mo ti apo. Amumutan ti pudno. Adapay kayat ko amaamuan apong. Pudno ka di nga adain kali na akinabak ng itinalawa adagayo? Saan mo't lang apudno dayta apo? Ay nawaw, manangal lilaw mat gayam ti apuyo. Ala umunday to Diyos, tag merienda tayo. Mabitlang nanang. Apay. Timbagak kada kayo Anya dayjay, aya. Nagpraktis kayo mat kinapong itay bigat. Ti may papan iti trabahom kan kinabak nang nga inkalem. Una na, di na ko maibabay iti sangwanan ni Mimi. Okay. Sigurado nyo lang, tanog kang mali kayo, awanin. Ang mga no saan ako na makaasawa. Awan to tinamlamaan yung apo kanyak no bilang pantag kang mali kayo. Apay akas jay nanang. Ti anya anak ka. Saan mo tinamakasarita itinasaya at ni Mimi itay intulod ko? Ay nawaw. Diya mo anak ko. Nanang, agbudno kayo man kanyak. Imbaga yung samot ti pudno kankwana. Ay awan amok dita. Apay nga rin akas dyan. Kasla awanak laangin kankwana. Saan mo't akas dyan asigod ni Mimi Day, adda umawawag ka. Ni Mimi siguro dayta. Ha, isong agbayso nanang. Isong patak pa'y tawag na. Ituloy tayong tutag sarita kalpasan ti panagsarita mi. Hello, Mimi? Agbreak tan, Gerson. Anya? Agwin na swastan ko nak. Saan akas kang katikayat ko? Ni, apay akas tamot tan ti ibagbagam kanyak, Mimi. Awan amok abasol ko kan ka. Ulbud ka launay? Inuulbud mat gayam dagit imbagbagam kanya. No kasta. Amo kun ti kinapudno. Saan na kun amaulbudan ita? Manangal lilaw? Mimi! Awanin. Inidap nan ti cellphone na. Nalpas kan, Gerson. Hay, awanan friend. In break ko ni Gerson. Anya? Diyak kaya ti ulbud kan manangal lilaw, friend. No kasta, pudno tinaibagada kanya. Wun, friend. Saan apudno amangup opisina? Kan awan tinalawa adagada. Nagturod pa'y amang ibaga kanyak. Asa anak kanong agrigat no iso ti pakiasawaak. Taaddain kali na akinabak nang. Tagayam, nalaing-laang agulbud. Awan matdakis na no ibagana ti pudno. Dayta nga rod, sa anak mat arupat kwarta. Nadismaya aklaang, tanaaramid na tinagulbud kanyak. Napaklan nga ulbud. Kasanungay no agasawa kami. Ang mga nuul-ulbudan naktukit di. Ay, makapadismayamot nga agpayso no kasta ti lalaki, friend. Roses. Ay na, Gerson aya. Anda kayo magkam dito, nanang. Ti panagin inumumutan tin into naram. Makalawas na kasta. Basol yung matlang, nanang. Basol niya! Ay na anak ko, inaramid mila ang kanapong mo no anya ti ammo mi apagsayata. Di ba kayo kitde? Di yung kaya ta makaasawak. Ti kada kami laeng kat saan amasapol nga agulbud ka. Kasano amaam-amom tinaikari para ken ka no agulbud ka. Awan madismaya laeng dagiti babalasan ken ka. No sanak ang makaasawa, nanang. Dito iti tandaan nyo kan apo nga. Basol yo adwa daytoy. No inaramid yo kumatimbagak. Awang kumati parigot ita. Ay, maturog kakit din. Nabartekan. Di mo amo tilawlawatem. Ayan na apong. Aday ti silid na, nakaturugan. Ringan nyo man tag, one-on-one kami.
Inuman mo ito yung arak ngayon nyawid ko. Ay, pangaasim, di mo disturbo ni apong mo. Maturog ka kit di mo tan. Apong! Woo! Apong! Mariing kayo di tatag sa tayo. Ay, agsarden kan. Nakalalaaw ka, katrabing. Kasarita man ti apom no makariing tatag. Apay, anya man ang tinaramid na. Data ti pagpabasulin na no apay anak break ni Mimikan Kuana. Ay, una yan ti apok aya. Kasaritam man tatang, ipalawag mo ti amin kan Kuana, tabarang malawlawagan ti panunot na. Kasaritak no makariing. Agyaman akunay tatang, No apay nga may nakay-kayat na nga alilawan. Dagiti babalasa nga pagdatdatunan na. Imbes nga ibaga na ti pudno a kinatao na. ay jakam mo iti apo ko yu tatang, sabali ti kapanunutan na. Kumusta ti Reknam, apo? Agsaludsod kayo pa lang matapong. Amoy lang arudan, heartbroken na tao. Amom, apo. Saan mo't ngamin adakas? No ibagam ti pudno, kadagiti babalasang apagdatdatunam. No apay ngamin ngay bagayo ti pudno ken mimia. Imbrik nakit din. Apo, saan mi akayat ken nanang mo ti agulbog? Kasanaw, no agulbog kami ket mamuan tumot laeng ni mimi ti pudno. Di may raman kami ken nanang mo. Madaksan kami maet. Kasano nga rudan ang makaasawa kano kastoy lang nga pong. Nadamanan ti pagdatunam. Ibagam ti pudno kadakwada po. Di ka agul-ulbog. Tama ka pa dismaya mo laeng nga men. No ulbog. Wano man ang alilaw ti lalaki. Apong, laglagi pa. Nga dadag iti babae. Asan akwarta tikit kita anda. No di kat ti ugali ti may sa alalaki. Ipadas mo manan ti agdataon. Ng pangaasem, tadi kan agul-ulbod, wang. Nakababayin mo't ngamin no ibaga a construction worker lang apong. No pagayatan ti Diyos. Adanto apo. Adanto mamamom. Kay babae akap-kap na kam. Basta ramidem laang ti maiparbang, apo. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maakseptar da ka. No damo, mabalin ang nasaya at ti ibunga na. Ngamlaglagi pam kuma, nga amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu ati kasayaatan nga aramidam, agbalin ka anapudno iti bagim, kan iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya kan Amari Surayda. Ni, adda ka di basol mo kanyak, Mare? Apeng agpaspasin siya kamatan. Win ata da ito'y pailaang ti kabailak nga itadkan ka, Mare. Ah? Kape pailaang. Nasyurtak ngamin, Mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa? Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Mare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, Mare? Si kakit dimot.
Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mo't impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay ta maawatan nak mare. Di ka madanagan, inton sumaruno nga agbakasyonak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka mare. Okay laang mare, si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laeng nga umisem. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbagak anak ko. Kasla marigatan matin nga umisem. San mat akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik naan na tatang. Siguro, san akong tinto itintid mo kinkwana. Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsaritam eh. Maawatan na kanumot tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunadang araw. Action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Anyat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagapuan ti imported akapi bakay. Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsaludsud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Apa na po ti ulom. Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay na, Beltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka pa imot nga agmenopos ah? Apa anak kaong ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayon sapay mat-anapan iti ayan ni Mari Karen, Nana Rowena? Saan pa'y nga road? Apay mat nana? Makumi-kumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadoutar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mat iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short kanu ngamin ti budget na. Tinapatag katanda. Agpapabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na. Kaslatay kapi amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amis mo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ka. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Kapay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Kasino nga yan ti mangitulod kin ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Ano sak nga orayan tatang? Nasapa pa'y matkiti Ni. Ti kasinsin mong samot ng day ta anak ka. Isungag pa iso tatang. Ay, makaangas ak matlaangan. Magirwar ka pa'y ititasa kin tinapay. Tapag kapim ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y kit di ano kayat na. Tapno saan ang mabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod-sudak no kaya't natimangan. Payapayan nyo ata sumrag pa itatang. Anya ngay mo dito'y naka-paper bag, Karen, anak ka. Di yu pakibiyangan day ta, ta saan apara kada kayo day tatang. Ay nawaw, hadan samot pangirigalwam. Para kan Mari Sorayda day tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso aday ta, gimatangak itirelo para kan kwa na. agasem manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Win atap no di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah? Noan niya timbagam, masapol atong palamay. Madimot ano agpatinggalaang itisao. Para kan ka, Mari Sorayda, oh. Ay nawaw, anya tilinaon da ito'y a paper bag, Mare. Kita ano anya.
Ay nawaw, nagpintas arilo mare. Para kanyak daytoy. Wen, mare, ginatang ko day taarelo para kan ka. Nagustuhan ka din? Magustuak launay mare. Agyaman ak Isuot mo man, takitaak, nubagay mo matlaang, mare. Aday ta, naisuot kon mare. Ay na, bagbagay mo launay, mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, amangan no ada ti maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga inrigaluan nak itirilaw. Okay lang ang kadakwada, mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damat ana sinyad nga gayam ta, sakbay anagabroda. Amangan no inton madamdama, kat singiran dakdag iti kabagyam. Relax ka kadilang, mare. Saan ama pasamak day tanya? No adaman kasta ama pasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasan day ti Arilaw. Nangalaan nga tama ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mat bakit. Amangan no marugitan kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kat no kadigdigos ko lang itay bakit. Kasano no matinag mo kat maperdi. O kamoy. Mabalin ang maisalda day ti arilaw, iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka, ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita, usarak pay mat Anya, No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta, di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? nasaya at latabag, karan anak kau. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi tayo di anak kau. Noan niya ti bagam kankwana. Iteks mo tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing nga, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nantida. Magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matnukas na. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam. Nakita nga isusuot ni Suray dati rilo ngayon regalong kankwana. Pudno, tatang? Wan may. Nasaya at matnukas na. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas di ti panagkita ni Ria kanyak, idi nakita na ti rilok. Sabali ti isom na. Anyat ko nang bakit? Saan ko nga rod amalipatan ti reaksyon ni Ria, idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anyat ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisom na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na. Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man kin saan, tinapatag kat mayat ti quality na. Nakababain mo't no ipalpalastog ko kadagiti amok kat replika laang gayam. Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Makitkita yu da ito'y arilaw, Nana. Nay, nangalaamot iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, Nana. Anya nga iti aramidek iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, Nana. Iti panagkunayo. Original ka di da ito'y arilaw, wenno replika laang. Nan, kita ekman. Aday ta, Nana. Mingmingan nyo anaimbag, no original ka di mo laang. Ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang day ta, Nana. Wen, ngemkas kan ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamet. Maibagay launay ken ka.
Ay na, isumat lagayam akas jeti pa nagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di amari kare. Agawa, tapusan tamala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tag sapato sakpay. Okay, agawa am turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy kadiwin o daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di arilo? Mangibabain. Napay man, katlo kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas lagtamat. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpay suday jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day jay arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamat, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas jay malaang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang day ti arilo ditoy, Biltran. Nakita kanya basuraan, isungin nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawa, sayang dayta. Kita nga kurri pa lang. Day ta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Day tantupay tinakaibabainak. Saan ka ang maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudnungan gamin. Tunggal at dagamit mo kat masapol nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirelaw, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaang. Oo na yan, na ako marem. Naibabain ka nung arot, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tedan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo ko. Itad ko lang ang kinruwe na. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntukan ko na dumapanak iti ayanda. Para kan karuwe na. Ay nawaw. Anya nga idayta. Kita. Ay nawaw. Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no akayat ni Surayda ti replika. Ay nawaw. Madimot ti ugali day dya babae. May ngagpaiso dito'y ayan ko idi na palabas alawas. Sinaludsod na no original day taarilaw. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numaperdi lang. Saan nga tanga apaan ni Surayda? Saan naman tinapagan ano day tari no? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika lang data. Ngam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y bald. Agyaman ako na'y itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas jay ti aramiden ni Mari Surayda. Da kayo latta ko man tinang tedak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak, ngam anya ngay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman ako nay, nana. Uray kaskasano kat malaganan tiriknak, no kasta ti ibagayo.
Malaagpakada ako na, nana. Simangpot nga minun ti busbi. Okay, agan-anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riloyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtadan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na dayta rilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dayta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pay lang amin tirilo. Amo na mat nga dang amin laslastong nanudad duma. Kadayta nga ugali na ti makagapo, no apay adil-dilawan damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day ta arilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinangtadan da iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, ata inted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Nay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasang ko, saan to ang mapasamak da ita? Sa anak mata para magkit. Kasla da kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw, awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimat. Ti maibagaklaan kan ka, kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin, kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga amo na ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agodong kami kinmari ispi italakay. Enya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. No kasta nga raw, si kapay laang ti pangitalkak iti istor tayaw. San kumata kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagijay kat. Ha? Kasta ka day? At to'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti istor. Di mo panpanawan asaan nakakandadaw. Amumat nga agraira manan dagiti agtatakaw. Uwan bakit? Tamok day tan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supli nga itid mo kadagiti customer. Uwan, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Kan saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay mari ispay. Ay uray siyak maray, sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya maray. Anya ti planaw. Agperstrip ta kuma. Anya oras ti first trip ita maray. Alauna maray, may mayat metlaeng no agperstrip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanen ti last trip.
At dapat 2 nga oras ta, maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo tata. Ah, naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Inyo tigatangam. At dalod yo tata. At dabay, manuaya, Sa nga gasot ko matata. i-type mo ka ro din tinumber mo dito. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko tata. Regular 100 niya. Un tata. At itibayad ko. Ay nawa, uray saan mo nabayaran basan? Ha? Yan tangay siksi, napintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di tata. Wayne, basta di mo ibagbagay di sa balya. Sikreto talaga doon na ito yan. Okay tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik napintas? Nalaka ka pa yung kasarsarita. Hay, makabanog laki din tiyag biyahe. Anusam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti Istaur? Ada ka di mo lang gimatang? Adaw, Medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din bakit? Basic lang na kita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't kulang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti Istaur. Ay nawa, awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Tamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya timbaga na. I-deliver da kanu ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laang ata da parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay a pagbayad ko iti supplier? No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige, ikan kayo ti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo Ay na, agyaman nak launay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok dagita maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen maray, ngimmi na tanang hinamati krodo ita. Kimurang ki di ti kwartak, iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw, aksyonan kumamit tan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kasto a klase ti bagas, Maray. 1,400 day tamaray. Ay i-reserve mo man ti may sa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak kaw. Diyak kayak kag ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda. Asino ti sirsiripang basa? Ay, nawaw! Adda kayo matgayam di tananalinda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita ang ka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, nana? Pasensya kayon Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre ang no ni Nana Linda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pa'y 250 ti may sakilaw. Anya ti kaya mau, legs with wings. Wings lahat na, nana. Mabait lang nga raw, tamangirwarak, Jusel. Anya ti
imbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy ka no ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Kung nga ron, nanang, matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Rusya, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya, Agbati aklatan, tapno dati mang bantay dito istaw. Mapantayo giti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin nati makaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no adda pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, testor tayaw, si katima kaamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam ana imbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. No. Amulak mo't kahit bakit? Nung may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. Oh my God, nanang. Nag-text na Uncle sa to. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Ano usam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, tata. Ha? Si Kamanay, Josel. Nakita ka nga dagayang bagas alako yo, tata. Anda, gumatang ka. Manutihaf ka ban aya, tata. 1,400 lang. Ay nawaw, kurang matgayam ti kwartak dito eh. Manuti kwartam di taya. 800 lang, tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, tata? Wayne, di bali ata na pintas kinsiksi ka mate. Ni tata talaga, bulero. Paginaw, ti bagbakan niya. Awan sa mo timang bagkat iti bagas. Ay, day tamanan ti may sa pariko, tata. Ayan nga minan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, tata. Medyo adayo gayam. Sige, itulog ko ti bagas iti balayaw. Mangrikepak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang. Sa dino tinagapuam Castro. Iti ayanda Josel, Marek. Ay nawaw, anya ngay tinaramid mo iti ayanda Josel. Intulog ko ti bagas a ginatang na, Marek. Na, apay nga intulod mo pa ilaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingkin ko na, Marek. Ay nawaw, no sexy abalasang, kaya't na ti tumulong, ngam idi siyak tinagpatulong kan kwa na, di na pulos kayat. Uto-uto mo't gayam da ito alakay. Anyati ko na, Marek. Ay adda ayamot. Uto-uto ko nam samay. Asino ti uto-uto? Ay kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo bakit? Okay laang may tlakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga agkakapsat, kandagi ti aga-abirat, si kalaang ti awan. Ay, kasta ya. Kasanaw, di mo ngamin kayat ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog bakit? Ada nga road service, saan kamot amagmag na. Di ba, atan alpas mitin. Bumawi aktulatan no sumarunaw. Dito lang tinaurnong a koleksyon, Kastraw. Wen, bakit? Ay nawaw, apay aday ito laang. Apay ka din, bakit? Ti ko ram kanya kat ado naglakwam. Naksayan mo ti bagas, ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti ras-rasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw, kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mo tin ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mo't no inlibrim iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak arim-rimwar, hindi awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas tuy lang ti sils mo. Kurang day tao Amangan numabangkrapan ti negosyok maray.
Ay, wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo, maray. Anya ti maipapanken lakay ko maray. Tinangag ko apag sasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kano nila kay mo. Oto-oto. Wen tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay amaray. Isu maglagayam at tunggal isu ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa makagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasan ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagkaya man dagiti lakoy maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na bakit? Wala tawaran kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dagis nga raramidak bakit? Tikunam kaday katsaan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-utaw. Gaputan na pintas kan 6 city customer. Ilibrim tila ko tayaw. Di ka agpampanunot kastraw. Bakit? Si kagayam timang bankrupt iti dayta asari-sari store. Anday ka. Hindi nakalapig ko sa nakaslawbing. Bakit? Nakababayin ka na iti lumablabas. Singi raw, no asino man dagita nga inliblibrim. Bakit may kababayin? Singiram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagapaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wala, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tila ko tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No sexy kan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Ne, dakas ti kastang aramid na nanang. Daytang arawd, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti daytang amam. Isumat ten ti mang bankrupt iti store amano atawan ngayon rigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man nagitin libre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana. Kano saan na masingir dagi jay, talaga pagtalawak dito balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramida nyo dito balay, Tata Castro. Imayak ta agsingirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted pukin ka. Ay nawaw, intedyo sa itan, singiran nyo malaganya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw? Da kayo mati nagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar butan ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawin nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Iso pala ang tinaornong, bakit? Di ka malanagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotiin libre aya. Aduda, bakit? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan, bakit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko dahil jay, bakit? Singiram dagiti agul digger. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam si ka ti pagtalawag, kastraw. Ditakan, maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita. Nakaungatin ni nanang kada kayo tatang. Diyak mit impagaraw amamuan ni nanang mo ti maipapaniti dahi jabanag anak ko. Biddo ti kasi hinaramid yo tatang. Siyak pa yan nagparikot ita. Agsingir kayo. Ta seryoso ni nanang itinaibaga na tatang. Talaga pagtalawon da kayo. No saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yo. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise! Ay, nawaw!
No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan, no naladawak iti oras na nagtulagan ta. At dapay nga mintinara... anay ko. Apay ako mabil ka ngay pila. Makapaawan ganas kan tumat ngamin? Sorry nga minan Saan ka kung mga agungot kanyak? Please. Agawid kakit din. Ay no, apay nga agawid akit nagtulagan tang agdita ita. Isungarot nga imayak to may kasukunan. Saan na matuloy ti data? Ay no, apay ngay. Naa, agsaludsud ka pay laang no apay? Laladawak lang ngay may kastamot tinti bagam. Sa nga pulo a minuto lang matiladaw ko Uray pay may sa minuto dayta, awan bibiyang ko. Amumot ajak kaya ti maladladaw. Sorry, siyak manan tinagbid to. Kastoy laangan, tapno saan ka amaladaw akanayon, agnaad kalaangan dito'y balay. Anya? Agden na talaangan, tapno sa anak mo't amabanog nga mangururay kan ka, tunggal adat papananta. No talaga ngay ayatan nak, aramidem ti kayat ko. Sikat ti agad jas, ta sikat ti lalaki. Deng, agim impake ka mo't kardeng, anak ka. Una, tag naida kong itaenda pilar tatang. Anya, uli ito man timbagam. Agdin na kaming kin pilar tatang. Ay daw, apay agdin na kayo. Katsan kayo pa'y mo't nagkasar. Tapno maliklikan mo't laang ti saan mi apagkinkin na awatan tatang. Panagkunam ka di kat day ti solusyon ti parikot yo. Ti ugali ni Pilar ti parikot. Kumabil mga minday di anobyam, karding. Anyat amo tayo ngay manang. Ang mga no agbalbaliw no kanayon agkadwa kami. Awan lat amok iti babae akas na. No siyak ti sika, di mo panggapan ti mapan ijay. Adda punto ni manang mo anak ko. Siyak mo't ti makiden na. San mo't anak kayo? Na, ipilit na pay laang ti kayat na. Ti pagsaya atam laang ti pampanunutan mikin ni tatang. Ngam no kayat mo ti kasjay nga asawa. Ay katadakan ka Daytoy, ti agbalin asilid jo kun Pilar. Agyaman aklaunay, tayo manugot kayo nga agnaadak ditoy, nana. Sa anak pa'y kumanga umanugot nga agdan na kayo. Nga mipilit mo't ni Pilar ti kayat na. Awanan na aramida. Ay, kuha nana. Ano samla ang ti simple abalay mi Ay nawaw, nairuwamak mo't lang iti simple a panagbiag, nana. Takas ken Pilar. Sa anak mo't iyanak abak nang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Una, agkikin na awatan tayo, nana. Agrubata kon Pilar. Agtrabaho ak manan ita. Mabiit lang kardeng. Ha? Ada ka di ipagatang mo kanya? Ayan ti ATM mo. Apay ti ATM ko. An-anwom ko ma. Naa, saludsudong pay laang no pangusarak. Siyempre, siyak ti babae kadataadwa. Kat, Nagrigat kamutan a makaawat. Siyak ti babae iti relasyon ta. Iso arumbang laang a siyak ti mangidulin iti ATM mo. ay kuha jay. Itad mo ti ATM mo kanyak wennaw. Saan kami pa'y mo't anagsweldo? Nagsweldo kay man wenno saan, itad mo ti ATM mo kanyak. Agraman ti password, takas na ko nakitayan.
Siyak ti babae iti daytoy a relasyon. Saan amay parbeng ti kasta nga aramid mo, anak ko? Ay nawaw, agtugtugawak laang dito'y nanang. Awan mo't dakas nga arami kada kayo kat. No apay akas taman ti panagsasauyo kanya. Ay nawaw, di ka man agin didi ammo dita. Ammok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Apay ngamin adiyo ibaga no anya day tatap no maawatak mo't. Nangeg ko ti panagsarita yu ken karding itay. Kat, Apay mo't ngayon nalam ti ATM na. ninanang mo't. Siyak ti babae, iso asyak nga ro ti mangidulin iti ATM na. Wen angam saan kayo pay mo't anag kalaysa. Ken awan pay mo't anak yo. Agpudno ka man kanya. Pinagnaed mo ka din ni karding ditoy, tapno maaramid mo ti kay kayat mo ken kuana. Saan na? Inuray mo kumamat nga iso amis mo tinangipadulin iti ATM na ah. Nakababain man ti kasta, anak ko. Hello, Manang Maylin. Nasaya at mat ta sinong batang matlaangan ti awag kong ading ko. Anya ti baga maya, Manang? At daoting tayo ita. Nag-text akmat kan kay di Sabado. Ay, una niya. Agsagana kayo kan Pilar, tadagasan kayo dita. Saanan, Manang? Ay nawaw, apay kumasaan? Nabambanlugak, Manang. Aginanaak pa'y. Tapno adda ti ipigsak agtrabaho manan. Madimat lang no trabaho akanayon ti adda iti utak mo. Masapul nga agtrabaho ak. Ngamin, nagado ti kayat ni... ti kayat ko asawan. Agur-urnong kami, Manang. Apay, gastador day ta Pilar, iso amasapul nga inaldaw nga agtrabaho ka. Saan, Manang? Kamalilaang ti panangawat mo iti imbagak. Sige, Manang, agpakada akon. Tamaturog ak pa'y. Agsagana kayo matan, no adda ti outing yo ita. Kardeng! Kardeng! Ay nawaw, bigbigatan anapudot ti ulo manak ko. Apay ka di aya. Sa dino ti ayan day ta karding nanang. Itay pay asuman na uak ditoy, ngam kaslawan mang mangagda. Kat no naimas ti turog na iti sirok ti kayo di tarwar. Ay nawaw, nakaturog ti loko. Wen anak ko, di mon disturbuan tapno makainanamot. Ammom ama minsan laeng iti makalawas ti day off na. Ay saan ang mabalin ti kas sa kanyak nanang? Pangaasim ta di ka aglablabas anak ko. Asino ti saan ang makaungot no kastoy laang nanang? Naurnungan ti murang na, ngam di na mat ilaba. Ay kat pakigalgal mo pa ilaeng ah. Awan mo trabaho. Ay, saan ko a pinagnaadday ta akarding dito'y balay tapno pagbalinan nak ababaunan na nanang. Naimas nga agpayso ti turog na. Kita akman no anya ti aramiden na nubuyatak iti danom. May sa, dua, talo. Ay, no. Anya da dyan? Pilar? Asino tinangibaga kang kaamabalin mo ti maturog, ah? Ay, no. Aginanaak mo't ah. Italaang manan anak di ofak. Apay mo't abuyatan nakpay lang iti danom. Agyaman kalata, ah, tasaan anapudot ti danom. Apay ka di aya. Imbis amat maturog ka dita, mapan mo kit di igalgal dagiti murang mo. Mabalin ka Ay niya. nakardeng, agbain ka kumamat ah. Saan asyak ti ibabaon mo? Siyak mo't agtrab-trabaho para katatayo. Wen ata si kangarod ti lalaki. Kit si kangay. Anya mo't ti maitulong mo kanyak. No ultimo manggalgal iti murang kokit kasadot mo. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita? No syak ti makaungot, talaga di mo magustuhan ti aramidak kang ka. Unay lakit di matan ti kasta anak ko. Apay nanang, kanunungan nyo ti kinasadot day di akardeng? Kaasimot jay tao iti kastangar aramidem. Ay nawaw, apay akaasya nyo ti sadot? Saan mat asadot ni karding ket? Ala ah, kanunungan nyo pa'y nanang. Kasanulaangan numaamuan ti pamilya na ti kastangar aramidem ken kuana. Anya ko maita kanyak. Amangan nuguraan na ka ti pamilya na. Aglablabos ka mo ngamin anak ko. Amangan kunak no inton madamdama ket oray ni karding. Agbabawi moten anak iden aken ka. Naan ano man ang tibibig ni Kardeng? Dinanog ko nanang. Ay nawao,
Apay adinanog mo. Kasano, kat naturod matan asumungsungbat kanyak. No adda ibagbagak, maditi pa nagsasauna. Ay, naumalakit din ni Kardingken ka. Nasurok ang makatawon matan anagan anos iti danam. No nauma, di bumanaw. Anya, Mapanak iti ayan tigayim ko ita. anya man ang ti aramidam ijay. Anya kumapay ngay, agpaanginak ijay makapaasar day ta karding. Kanayon laengan apapudutan na ti ulok. Ni Karding pailaang mati pabasulam. Naglawag asika ti ayan ti parikot. Sa dino ti papanam, murang munsa mo dagita. Wala na. Pumanaw akon. Anya, Saan ko na maanusan ti ugalit anak yo? Pasensya kayo, nana. Inaramid ko ti kabalak. Yung talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. saan ka ang mababalaw? Tapod numit ang naglablabas ni Pilar, baro. Iso nga gawid aklangan ni Jebalay, nana. No ituloy mi peti kasto ti a relasyon mi. Ang mga numakabil ko ti anak yo. Wano saan? Ang mga nusyak ti mabagtit. May mayatin ti lumiklik, nana. Ti ATM mo nga eh. Adda dito'y nana. Naimbag tasan ngayon tugot ni Pilar itinapanan na. O sige, agrobata kong sakbay nga agawid anak yo. Ibagayon to nga agwinnaswas kami latan, nana. Kunaklakit din no adda bisita ni Tatang. Si kamot gayam day takarding ading ko. Siya nga rod manang. Dituya kong agnaid. Ni Pilar nga eh. Awan kaming kin Pilar. Ay nawaw, iti anya aga po. Ano ta bibig mo? Awan da ito yung manang. Agpudno ka man kanyak karding. Aging da ka di itakat kabkabilan na kadayjay a babae. Tinapatag, kat nakiwin na suwasa kong kankwana, manang. Dayta ti ugali ni Pilar adimi kayat. Bayolente a babae. Naimbaglaangan ta saan ka matakas jay? Saan ko ang maaramid ti mangkabil iti babae, manang? Iso apilyam kumamot ti babae asaan ako mabelading ko. Apikit din nga ibantay mo ti bagim iti babae akaskin ni Pilar. Ayan ni karding nanang. Awanan ni Kardeng. Ay nawaw, kasano nga awanan nanang? Awanan, pinanawan na kan. Anya? Agwin naswas kayo kanaon. Nauman iti aramid mo. Iso aday jay. Pimanawan. Saan man asyak ti ang angawan nyo nanang? Saan ka ngang angawan? Ibagbagak laang tipod no. No saan ka amamate? Mapan ka iti silidyaw. Tapno makitam amis mo. Anya? Italaang ba rin ang nakitak ti kasta pa nag-iisam mo, Kardeng anak ko? Una, tawanan ti parikot ko, tatang. Awanan ni Pilar aka na yun amang paspasakit keng ka. Putnula unay, tatang. Naimbag man, tanasyan kamutlaang itibagay. Di mo inuray ang mabaldado ka. No idikat nagbalinak abulseg, saanan itatatang? Saan ko nga urayan ang mabaldado Kasta nagado a babae dita. Day kumama na sing pa ti pilyam anak ko. Di mo ibantay ti bagay iti babae, akaskin ni Pilar taawan si kantum laang tinakakaasay. Di ka matagtagare, anak ko. Maikawak nga rod nanang. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Sa anak anairwam nga awan ni karding dito'y nanang. Ay nawaw, no kaano mo't anauma jay tao kun ka. Saan ko pa yan amakontak? Awanan maaramidam no nakadesisyonan jay tao. Ang mga nuadapay namnama nanang. Anyat kayat mo asawan. Mapan kayo iti ayanda nanang. Ibagayo nga agsubli dito'y balay ta agbalbaliw akon. Apay asyak ti ibaon mo nga eh. Alamot tan ananang, tulungan na kuma. Ay, nakababain ti mapan ijay. No naturod ka, sikat ti sumango iti pamilya na. Saan asyak ti ibaon mo? Sino day? Ni Pilar, tatang. Ay nawaw, anya pa'y laang tar aramidin dito a babae dito'y balan. Kaya't na kano ang makasarita ti kabsat ko, tatang. Awanag ti rumbang nga pagsaritaan da. Isumot lang ang timbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Kardeng! Kardeng! Rumwar ka dita, tagsarita ta.
Kardeng! Nakalalaaw pa'y mat. Isungaraw. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Tinasayat, ringom ni Kardeng. Ibaga masangwa na dahil babae tapno agsardungan. Amang anuan niya pa iti panunutan dagiti kaaruba tayo. Pangaasim Kardeng. Anya pa lang tar aramidam dito'y Pilar. Agawid ka kuman ije balay. Awan tamot na. Itaan niya aga po nga agsubliak pa lang ijay. Urnusan ta kumati parikot iti nagbaetan ta. Lading itak, ngamsaan to ang mapasamak na ita. Uray agbalbaliw akaw. Oho, inuolbod man na ita pa nagbalbaliw. Uray agparintumangak iti sangwanam. Orag sangit ka pa iti dara, sa aning agbaliw iti kapanunuta. Please, kaasyan na kumamot Di man arakopan, nakababain Pilar. Alamot tan Kardeng. Pakawanan na kuma. Noon niya ti imbagak, isuday jayan. Kat no awanan ti ibagam, pumano kan. Di mo disturbon ti panaginanak. Tadaman ng trabaho na malam. Ay, awanan nanang. Talaga asaanan akayat ni Karding agsinublyan kami. Anya nga ron ti maaramidan tayo no kasta ti desisyon na. Anya nga tanuda kayo laang ti makisarita kadakwada nanang. No anya ti desisyon na, iso ti irespeto tayo. Jak lakit di kabailan no ni Karding ti mapukaw ko nanang. Ay, day ti ganabam. Awan tumo ngamin ipangag mo asao. Ni nanang mo't. Kanayon mo ngamin akabilan jay tao. Naglablabos ka iso akasta. Pinanawan na kalaki nga road. Kasanuak pa yan itananang. No saan mo pa'y laabaliwan ti ugali makasta. Ken no awan ti lalaki ang makaanos ken ka. May salaeng ti maibagak Pilar. Agbaak kalatan. Kaasilaeng ti agbalin nga asawam no kasta ti ugalim anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na saya at kan managayat iti karelasyon tayo. Tauray kasanupay ti kinasingpat kan kinaanos ti may sa atao, no aglablabas tayo, dumtang tulad ta ti aldaw ang maumada. Kat ang mga no isupay ti panggapwanda amang panaw kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.